I veliki pozdrav svima ljudi, ovdje je Stefan sa kanala Stefan PC, a danas igramo Counter Strike 1.6. I ljudi, evo svakog trenutka će nam unići. Samo da znate, ja ću šutit, a vi samo slušajte. Start. Evo mene, vratio sam se. Sada samo čekamo dok nam se server, starting local game servers. Evo ga, krenula je. I ljudi, bit ćemo terorist, forcers, uzet ću, bit ću ovaj. I evo ga, napokon smo krenuli. Čuj ga, go, go, go. To. Idemo dalje. Ubit će oni mene. Idemo, ajmo. Pice. Onda to je moj. Moj više, ima metaka. Koji sam? To je prvi. Eno ga. To. Ovo još jedan. Ljudi, recite da sam pro u ovoj igrici. Morate reći. Idemo gore. Već imamo 2000. A imali smo 800, no vidjeli ste. Na 35 HP smo. Evo ga, lik je me ubio, ovo je sigurno haker bio. Koliko ih ima još? Još fino da umre. A jes mi krivo. Mogu se i njega utajde moj. Morate pobijediti. Ajde. Eno ga. Pa jeste normalni. To. Pobjedili smo. Napokon. Pa kako? Zaboravio sam kako se... ništa. B. Evo ga. Rifles. To. Skupio pušku. B. Rifles. Nema što. 15 sekundi smo samo imali. Ne razumiješ šta je, ima liko da je umro s puškom, da. Evo ga ovdje, imali je. Ne, ubio me lik. Imao sam kalaš. Kalaš sam i moj lik me ubio. Ali pobijedit će smo mi ćemo pobijediti. Ali već svi su botovi. Jedino ja nisam. Teroristi svim. Terorist svim. Terorist svim. Snajper. Ajmo, skloni se. Laj sad ciljano. Bum. Ajde, pice. Ako mi. Dobre, to su moji.
Ubit ćemo lik. To, kralju. Evo ovu ja ubiću. Na G. Eno ga tam. Ne izvlači se. Pase. Tu je lik. Evo ga, vamo je. Pobjegao je sigurno. Vidio sam lika ovdje. Što? Evo ga, rekao sam lik da je tu. A ubio je na lik, imao sam malo helta. Ajde. Ubijte ga. Ubijte Nejta. A što moraš bježi? Sad će on. Vidi da imaš Nejta. To. Vidi ovaj lik bio ovdje. To je lik, njega mogu ubiti. Ma mogao je, ali nije. Riflers. Evo ćemo pušku uzeti. Tu i tu. What the fuck? A da, to je ti. Sklonite se, ide pro. Vidi ali čovjek je. Trebaju mi meci. Eno ga gore. Ubiju me lik. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se uskoro. I ljudi, samo da vam kažem, like, share and subscribe. To bi bilo to. Vidimo se uskoro.